Kasenggi waya truk wakitri truk kejala hapok kalama yong kami Meghalaya Commercial Truck and Driver Association Jaintia Unit ne kesengi depan man yalangi hasaman lang hall wa em halumbi sentumi mentedu hadin waniliang udisi is Jaint Hill District dekularo wa penbai ye ekhu yong ki hajrong ka kam kit kok wa kentup nado idori mor kam jole iyo trim. Hagani kaya lang dawan em lang ki waya truk wakitri truk na po arilum khasi Jaintia wa kentup ya Presiden kami Meghalaya Commercial Truck and Driver Association Central Body Mosklandar Marngal. Hawa kalam cagi batok kubor hadin wadakut kaya lang u advisor kami Meghalaya Commercial Truck and Driver Association Jaintia Unit u ardon ki talang khanau wagarai wada chimgi ne to yo pha yaki kot kari chaka kenhun wada hukum udisi khnang yo yo benta we wo penbai ye kam kit kuk yong ki hapo rilum Jaintia. Neliang Uchman Kandai Chief Advisor kami Meghalaya Commercial Truck and Driver Association 1 Kana wada pha de tho harok chaki company simen yo perkhat lang harok gi nei benta ka kam kit simen wa uklingka kam jo nei baha wa bun ki tri trok wa ki ya trok wa chak ta baha gi na do wa khang yo mo yong ha ga jalla hajrong ni ga chithi wa ya to nei benta ikit iba simen wa klingka khana gi wada yo jubab pathan gi na u Thomas nong tudu wada jubab wom yiu e trip yaki hagi khar khana pen mi khandau bilan kamte hajrong ini da chimrai ginne gasngile wo tho biang ga chithi we wo li e chau dc kamjo chaki company simen we la jia wam pediang ga yeni de wom yo asa da open man gi yeki Kaliang gajongi menengi lah ya pelong ya gani meeting hapok gani ga bishop hang ne pok somer na kaliang jongi bat ngi la ya perkhat sifang ge semen kelengkar hadin nang tu bat ngi la pha ya ketu ga city bangi la dap ya kren bat gitu giseng ar light li tu seng ban hadin nang ta bangi la ya kendo bat gitu gi company barok gi semen hapok ga is Jaintia hadin nang ta bat udisi ula ong ban ngi yang pembej bakin ai ban kit ban ba yang ngi ga MC Tuda hadin nang ta ngelawan bat ke city bakin jubab bat nomi noma Thomas nong tudu ba ula tho yang ngi bat jubab ba gimla ban ai yang ngi ban kit ban ma hapok ga mekha hapok ga ta ga factory jongki hapok ga reja ha kata ga is Jaintia na da kaliang jongi ngi menne ngi la perkhat ngi la pelan barok ga MC Tuda ban ngi la ga Jaintia unit ban ngi la tho ya ga city ga wei bangin pha syagita gi sodisi bat kumjo syagita gi company la jia bakim ngai ya ga ni ga jing demand jongi bat yo cook ya ga ni ga kelengkar simen bat da ki jia bakim ngai tangi na darai bai bangin strike da ga tang e to na ga liang jongi bat ngi kum gi nong Meghalaya gi nong gi try truck gi try gali tada hadin mangila pej ya gini gi company paper wan hapok gani gari lom Jaintia jongi bat ngila bo ya gi kali bat ya gi truk bat ngi kementang ngila yo i bat ka berthei ka jingduk laduk bakhang yo doyong tabat ngi jingduk nong go bakro tam hapok gari lom Jaintia jongi bat ki badang duk wedang ruspa tangi hangne ngila perkhat kum ga seng jongi ga MC Tuda bat ngi dia perkhat cengai bat bangi ong bat ya gini gi kali company bala Jutet apa gini gi company gi bat ki haduk gini gi Star Cement Dalmia tanya barok gini company bawan ha is Jaintia bat ngi kila thet ya gi kali jongki bangin bat kumjo ya gi kit ya gini gi kelengkar bat kit bat gi cement kelengkar bat gi kari company bat ngi lalai load setel ngin yo tang si trip bat si benai bat ki bat tang suwan yo load bat kum gini gi ngi bat ke sarkar bahkan kemi bah ban paj ya gani ga bahaga imlang salang hapok ke state Meghalaya jongi bat yangi gitrai ritai muluk bangin yo ban ya trelang ya moyo ya kit ya ba ya gani ga jingkit jingba lapok ga state Meghalaya he jongi barok gawe sepriang ya ni kumor bat gi company kimpen sgeu ya torong skor jongki bakin sim kiai gani la jia bakim la ban ai yangi kum gi trai muluk bangin rai bai sendon bangin strike bai hadok gi ini simen bat kumjo ya gi kelengkar le bangin strike badak sendon no teng bangin sim sen ko jam i kam ka Jaintia unit heni naga por Singapore iwa penmani ya gani ga jing ya khi ne gani ga jing demand ga yong i ne benta wa hejing to ga kit ka ba ga yong i hejing to wa gani ka kam kit kuk ha gani ga Jaintia hill ga yong i
te nagaliang ga yong i haga jingelang ne ko wa da wai nagani ga jingelang wa da chimi ga wi ga rai ko wa hejing ito wa gani ga kam kit kuk chaga Jaintia Hills chaga wa usomiri gini ki RC gi yong i wa yo no kitrok ki yong i wa kit ya ga kam kuk hagani ga rilom Jaintia ga yong i hagani ga rilom Jaintia ga yong i emi kam wa ledli gi association dan galiang ga yong i kam ga MC Tuda Jaintia unit wa usomiri gini gi kot sagawi gi association ko em hetai ha East Jaintia Hill kam wau DC da pencet UHK wau lead ia gani ga kam hejing to wau transport ia gani ga kam kit kuk ha kani ga rilom Jaintia ga yong i te tang ite ga liang ga yong i kam wa da sakibi ga liang yong pigi media wa ga jing somit RC ga yong i ne wa ki kari ga yong i de poi gi hadu khande spa che jar tali wa nudo da East Jaintia le ki membar gi yong i de wan somit ki RC yong ki sedo cheni tamju le wa ki unit ki oper gi yong i hapo ga rikasi Jaintia ga yong i te do ini kublai siboni pigi media wa open sapriang bi gani ko kubor wa kinong kipra asichon gi yong i wa em haga Jaintia Hill ini ha pramer bat kawi ga asison go em ha East Jaintia Hill kita to ga i kam ga asison go ya krelangi kam ga MC Tuda Jaintia unit heni te gi RC gi yong i wo li somit i chagani ga East Jaintia Transport Association wo lead ya gani ga kam hejing to kit ka ba yong ga kuk te doi te kublai sibon ni pigi media to hejing to wa gani ga kam kit kuk yong i kam wada i nagaliang ga cook association ya ga dor go kit kugi te bat kamju haga jing emlang udisi yang ga East Jaintia Hill haga wa debi penbayi te le jia wa nagaliang yong kiwa lit ya ga kam ha East Jaintia Hill naga Jaintia Hill Transport Association wa accept ki ya gani ka kam kit kuk yung i kam ga unit yung ga MC Tuda in galiang yung i kam ka jingelang go dara ini wo lai wo chimi ya ga senjam ko wa tange ni kam ka jingele ko wa upenjuri lani wo straji te doite galiang yung i kam ga jingelang ko ada rai ini hagani ga tau bless